Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye, tubahaye ikaze ku mwanya makuru y'iteganyagihe mwateguriwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Prote dushimiye Imana. Duhereye uyu munsi tariki ya 24 Gashyantare, ikirere cy'u Rwanda cyaranzwe n'ibihe by'umucyo. Amasaha y'igitondo yaranzwe n'urunyurane rw'izuba n'ibicu, ariko bigeze ku masaha y'igicamunsi ibi bicu byaje kwiyongera bitanga imvura yumvikanagamo inkuba. Iyi mvura ikaba yaguye mu bice byinshi by'igihugu. Muri iri joro kandi dukomeje guteganya imvura iri buze kuba yumvikanamo inkuba mu bice bimwe na bimwe by'intara y'Uburengerazuba ndetse no mu turere twa Nyamagabe, Nyaruguru, Huye, Gisagara ndetse n'uturere twa Ngoma na Kirehe tw'intara y'Uburasirazuba. Ahandi hasigaye hateganyijwe ibicu biri buze kuba byiganje ariko bitaratanga imvura. Naho ku munsi w'ejo tariki ya 25 Gashyantare, duhereye ku muyaga, hateganyijwe umuyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi. Umuvuduko w'uyu muyaga uzaba uri hagati ya metero 4 na metero 9 ku isegonda. Ni mu gihe icyerekezo cyawo uzaba uva mu bice by'amajyaruguru y'intara y'Uburasirazuba werekeza mu bindi bice by'igihugu. Ku munsi w'ejo igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi giteganyijwe kizagera kuri °C 14, kikaba giteganyijwe mu karere ka Nyabihu, akaba ari nako karere biteganyijwe yuko kazakonja cyane ugereranije n'ahandi hose mu gihugu. Ahandi hasigaye igipimo cy'ubushyuhe cyateganyijwe kizaba kiri hagati ya °C 14 na °C 18. Ubwo bwari ubushyuhe bwo hasi buteganyijwe ku munsi w'ejo. Ku masaha y'igitondo hagati y'isaa 12 n'isaa 6 z'amanywa hateganyijwe ibihe by'umucyo mu turere twose tugize igihugu. Naho ku masaha y'igicamunsi biteganyijwe yuko ibicu biziyongera ndetse bigatanga imvura izaba yumvikanamo inkuba mu turere twose tugize igihugu. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru giteganyijwe ku munsi w'ejo kizagera kuri °C 28. Izi °C 28 ziteganyijwe mu karere ka Nyagatare, ni nako biteganyijwe yuko kazashyuha cyane ugereranije n'abandi hose mu gihugu kuri aya masaha y'igicamunsi. Ahandi hasigaye rero igipimo cy'ubushyuhe cyateganyijwe kizaba kiri hagati ya °C 22 ndetse na °C 27. Naho mu minsi 4 ikurikira umunsi w'ejo, ubwo ni hagati y'itariki ya 26 n'itariki ya 29 Gashyantare, ikirere cy'u Rwanda gikomeje guteganywamo ibihe by'imvura n'imvura izaba yumvikanamo inkuba. Mu gusoza reka tubabwire yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa ku isaha y'isaa 12:05 z'igitondo, rikazarenga ku isaha y'isaa 12:22 z'umugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubararikiye gukomeza kunyurwa na serivisi za Meteo Rwanda. Tubifurije ibihe byiza.